Salibonani lonke, okhuluma nguKhanyisani Ncube, isizalwane saseZimbabwe. Ngiligqwetha lamalungelo oluntu, ngizinze kwele South Africa, yize okwamanje ngisaqhubekisela phambili izifundo zami zomthetho e-University of St. John's ekhona lapha e-America. Malunga nalodaba lwaseCalifornia, lamanye amazwe agqugquzela ukuthi abantwana besikolo bengamukelwa ezikoleni nxa bengahlatshelwanga umkhuhlane we-COVID-19. Ngilemcijo emibili engifisa ukuthi ngiyenze. Umcijo wokuqala yikuthi ngicabanga ukuthi njengamazwe o njengabona labo abagqugquzela ukuthi abantwana babanjwe ngenkani bahlatshelwe umkhuhlane we-COVID-19, ngicabanga ukuthi sesiginya singahlafunanga. Lokho ngikutshiso ngalezi zizathu. Okokuqala, abantu abadala abanengi abakayihlatshelwa i-COVID-19, sikhuluma njengamanje kwasibisa yona le California. Ungakhangela uzathola ukuthi abanye abadala endaweni ukuthi bathola ama-doses 2 or even lamabhusa wona la ukukhulunywa ngawo, uthola ukuthi umuntu omdala wenze i-dose A1 kuze kuzofika manje. And siyakwazi ukuthi ilizwe lona leli lase-America i-COVID-19 iqothule kangakanani. Izibalo zakhona zihlasimulisa umzimba. Kodwa ubususithi uyakhangela uthola ukuthi abantu abadala abanengi abakahlatshelwa umkhuhlane we-COVID-19. Endaweni ukuthi sigqugquze, sithathe wonke amandla wethu esilawo, sithathe wonke umcebo wethu esilawo, sigqugquzele abantu abadala esaziyo ngokwezibalo esike sazithola ngaphambilini ukuthi yibo abasengozini enkulu kakhulu yokuqothula isifo sona lesi ese-COVID-19. Sisebenzisa ama-resources wethu lapho ukugqugquzela lokho. Kodwa sesifuna ukuthi sithathe abantwana abangela mandla, sibathathe sibafake lapho ngenkani ngekhanda, sibangenise phakathi khona lapho. Ngicabanga ukuthi kuliphuthe elikhulu. Kufanele ukuthi yize sisizwa ukuthi ama-trends ungathi setshintsha, kodwa into bekufanele ngabe siqala ngayo siyigqugquzele kakhulu ukuthi siqede kuqala ngabantu abadala odabeni lwe-COVID-19. Okwesibili nanku, ngokomthetho ukuthi sibone ukuthi umthetho welizwe elithile ngumthetho osebenzela abantu, ngumthetho olamandla, ngumthetho ofanele ube khona, yikuthi sibone ukuthi umthetho walelo lizwe ubaphatha kanjani abantu abangela mandla. Masikhuluma ngabantu abangela mandla, sikhuluma ngabantu asebebadala sebegugile, abangasenelisiyo ukuthi bazivikele. Sikhuluma ngabantwana bona laba njengabona laba abanama-5 years to 11 years or to 12 years. Yibo abantu esikhuluma ngabo bona labo. Ngicabanga ukuthi masizabathatha sibafake ngekhanda entweni abantu abadala abanengi abangathi basadonsela izinyawo zabo emuva, ngicabanga ukuthi senza iphutha elikhulu kakhulu. Mhlawumbe sikwenza lokhu ngesizathu sokuthi siyabona ukuthi abakwazi ukuthi bazikhulumele, abenelisi ukuthi bazulele. Kodwa okusalayo senza iphutha elikhulu kakhulu. Okwami ukugqugquzela ukuthi asiqaleni ngabantu abadala, sibagqugquzele kakhulu ngoba siyazi ukuthi baba sengozini enkulu kakhulu yokulinyazwa yilolu bhubhane lwe-COVID-19. Ngiyabonga.